Siap baik baru berpikirna hari kebalai dun kabayakin fungsi para bat kabayakan kerja napteng di nosok sno agen resmi tu ingin mau buram dia kena yelek lain dun di balak penio hangi ya ketin lain dun ingin mau berpang ya kirugi di coba jelah megela pemudirat sing yang nomba bat patukan en sama bat kiwei de kirugi Nai kulai ro ikut jom ikan hon kulit ikan hon nak kalian jom disipai para menteri pos kepala IT lagi hitam dan warna yang kesinangan yang dipai nok senong orang. Tapi ya pengegilan nak asam untuk ada masjid au jayong hat nais pak nyobau bala penina kum kejela papura agak arbo terik kelalu buat hat nais pak nyobau akhirnya kisan hot ligisnen ajiya inti joge jela ila saki ya kijingke usyapran aparok kiliang ban kelayo ibun kijingkela bateroi kapa abang irake yo maumer balsa kan mau haga istri joge jela migela nasim luk kani ka kabuksiar ban ai kublei ya kipat ba ajela akane kejireki ya kejublik sia abang ilek kenen ya ki maumer ni dairu ban aidin jadi tu sistem ban mau ban ai burom ya kino dalam hisket ibakrau juni ibalaile ban penio hani ya kecela kapura kejio jongi bat kejio i jingai batilen lade jumi kelapenio ami ilongdin ya kecela kabangila ban kam nom peti kumla kajon abinu jor kini kisan kotem kipeni ba kecingko kecela jumi kalakio siapa apa pilihan kumkan musa agar tem hasilai pas yukway idon kinong song kejingdon kinong song kalong tang kumbasip holat karwe hajar lupa handai punai muat pad hadu kali senem hajar arway giladon jan lai holat kejingdon kibalanang lasat lakiu sekaliu hosau 0.9% asnem hajar houtway Naka arbo kendai poin sau punai persen. Kumju kejelan layu i kejinang kiu hakiwei nak rekam. Kum kahel agriculture, power, tourism, road and communication. Kalenter jom seropa meselai hui kejelan alap palat ia kasih aja sispa kilometer mentang. Habis nujur batang sispa 1 kilometer harusnya hakenai spa niopua. Jadi kami boarding kejelan harga jelas kalau kiu palat 100% nak hingriu kau megawatt siapa lain tak 100 megawatt mentang agar nem arhajar akuai dan arhajar akuar kajinglong jiman nak jelas kalau kau syuk ilayo berdaki kita masa beker bentuk yang sikrau dan simpul yang mut siapa berpendek ya kajingnya siapa pun abdeng kasam 4 megawatt ban warna kasyong syuk terroi kapa ya kipai ba joni ke basyong ne kitan hapur ban poi sia ne thong pada kejingkang ban tumput ya kene ke sini dia si menteri ramba joki arjela kilai kendu kursi na kini kindu nai belala di komiti kelalek berjurit ya kejakar rengkat bagi regional komiti nasam bat belum ke jislok bagi brief besar hakini disnong ikli nong senjar snong Idris Council Batiway. Menteri Ramba Asam Batigala. Kilai kelu ia menteri ke Kampoin dari India. Haka Arko Turik Arko New Delhi. Haka bala IT ia kakai pot. Ya kabar sabisar banyak. Na katnat poin hidup dari India. Kajing pendiang ia kijingkai jisna pun disrok. Kijak asumar kijingring undi pada boarding kelapan pentiu ia kayu kakot kejalan. Agar berdei bagi surok haji priar bagi pernah yang dikatu nanti ke surok haji distrik apa ke integrated transport project apa baik ka dapat World Bank haji jinglut ke pasti hajar sifat pelur kalangan ya syafran ilala parisna si hajar aspak kilometer di surok no pendom apa dan Jowai haji ni lainkan haji ni sistem belala kasarkar celah kelala parisna Hakabaken kelum, riu kau kilometer di Sulok,
manlau benar. Kasrok kamu berfresh top berpenting kena. Bagi baik nong iyo ekaumbang undi bakut akredot jingkang. Lasim dia kilan tanbu dia kikot amang kilongi adi kain nong pendong hapo nokra mentakasem hapo JJM scheme. Kadba haknem arijar kap kendai tang jumpa sahaja sarpa beli kelongi bayo ekongkor mentanya lah dan penkiu syakapalat arlak beli kelongi. Jadi kawai nasi api dijela, India, kebala lebar, ya kami misal. Aku ini berkat terpel kerja, kesorkan jela tentang ya kami jela health system strengthening project. Kalau berikan World Bank, bantuan kembali pak bantuan hari ini kita bantuan dan kertiu yang dijaga semua rakyat jela. Kebentar ban hakinong tundong kebentar banungkong dan pendiam yang didiar aji semar aji sispak santo rutuli kijaka sumar kapan bentuk yang kejimbu yang didiar sumar kebat mai aji distrik baper apa dari projek asdangru yang dipendongkam yang disuun ban berkit yang didawai hakapor badongkam berkit Jika sumar di bangku dan pri hakasnya arajar arbuar arbulai ikentup yang Jowai MCH awet Jati Hills Nongstoy MCH awet Kasi Hills Baka Hospital Shipa India Haklirian Hais Jati Hills Lauba Kesi Hais Kasi Hills Marmain Kesi Hariboy Baka Kasi Bari Kesi awet Garu Hills Kalian kena bawa fungsi beta juga North Eastern Region Power System Improvement Project kabla mereka mengambil kelaya. Ladet banbu yang kelai-kelai di stop station Haji Banang, Maupat, Laksamgeri, Maukenreu, Srutna. Lala aku ban pendet yang di penklan yang kelai-kelai KB stop station kemudian mentah atau SE Fall stop station Pulbari. Bagi live TV line extension Najongsha mau keneu ringkat pada B extension Najongsha. Apa kejingkai tisra ka Asian Development Bank izin free kebetulan ia sangat tulong kejingbu pada penjing peliar yang direu kendai beli di live TV substation Meghalaya. Kejing free ya Meghalaya legislative building batmai anu sulong Galayat Syahmat, balakbi lagi bantundem mentadasnem. Nat tourism ketika wepat nat kabatmat maha. Kalam bankentil ya kayo kapot jong kejela. Katong ini kelong bankentil ya kejino sediang. Nak tourism ya GSGP. Nak live persen kabelong mentah. Siakat hatsan persen. Hati ini disitosnem di panuan. Ilah banleh ya kata berkesorkan lebih tingkacur. Akan dikatakan, katalah banai kabul yokam yojam, ya ikun samla. Kapan kampau nak ini kilong, kejim free ya kami kira ikut tourism infrastructure development project, kap project betika nabar apa new development bank, hari jinglut kapan news pak santoklur banbu yang jingtei di bapau nam hikit katu kadi jaga jumokai, kumhasora shalom. Turang bagi Jakarta habis dong buka gongtong. Naskol orang banyak tu, habis dong gongtong habis hasil ketika way nak lagi di nombit. Setelah syakin na India na kementar United Nations World Tourism Organization Best Tourism Village Award. Dan penpau percaya yang paling show bagi sabuna juga jelas. Ke tourism kelasang dia kami jelas itu akan nombak dari gali. Akan ada turis nombra araja arway. La belum yang kami jalan locality beautification and enhancement competition. Bahkan kegim yang bahkan dikenal di Islam di tahu. Akan jalan arway. Jika pelaj kita sekitar nong lepas deputy commissioner, bantuan rey datang airong. Bahkan si petah yang dikeluar ke Cimadan. Bahkan produk. Haji keluar terjual. Ciu dari jual aspa beli homestay. Akan dikasihkan mangkuka. Lasdang yang kami kira homestay ski. Dan kalau kerja semua pelan dia ski. Bahkan PLPGP. Hari ini, bab isnat mereka bahkan
not agriculture, mereka not kabatuntiu ya kayo kapot. Dan yang luar dan pentiu ya kamahariat yang dinongre. Sorkar jela sedang ni program farmers collectivization for upscaling of production and marketing systems. Naliara peria jauh ya dimara, dan aja pisai dinongre. Apa kali program sorkar datang naliara dinongre. Belum dulu kayo kapot adi ni kendong. Dan kabar tahu ya di producer group. Hadu kita ngalah konsen kemalai aja transpak kali di producer group. Dapat bentuk yang benongre. Nak pasau puluh hajar kali kilomye. Agak jubilik sial, generasi dong, bentuk ya baru pasau poin 9 lakh kilomye nongre. Jong kajela. Negosiasi ya di SSG di balong bisnat di balap dan bentuk bor ya bikin teh agak yok kapot. Ni agak hilang salah. Dan habo lain. Lasem pelat arto prahajar kali di SSG balong san syak na kasan hajar san spak kali di SSG di begidon atas nem hajar kakra. Karena community and rural development kaya kaya berpengaruh kami ya program lat lingkong ya bijinduk agat ain na pendok. Aga MGN RGS kabigla kadon na kaketan balai. Na bijingla pantumi jadi kap. Mesyep sem lala pantet bisa kat sawaja transpa. Na kumita man kilogi. Anong kondong berpengaruh kami dari program. Apo KPMA AYG agas nem araja abuai abuar la punut san hajar salpa kala batala asna pendep leu hajar leu pak saupotli kiloye kasor kami kala layale perkirket ya kapuli di habijela Shillong Government College of Engineering but College of Architecture and Urban Planning Tura kasdang ke kami no menta kasnem Siu labu yang di model degree college, pertama yang pertama harung je. Jika dari asyik berkelai di degree college, di model degree college. Katakan Nongtalang College, Nongtalang Medipathar College, Snaptree College mau keluar. Jika Kapten William Sama Technical University Hapura, Technical University Bandung Ajela, Layar Syafran, atau bagi Jingklei ladang timbak mulai fokusen. Kaplan Bandung ya di Residential School Hapo Hasyafi Jongka Iya Mares kadang ya syakmat. Di seluruh sorong ia lah kolsyon pada dustur wiki dapat ruspa jongka jela pada sorga jela amnut pada kecil kasap kapong terai bat kolsyon. Kajingkei di ya Shillong International Center for Performing Arts and Culture kalau jandet bermasalah atau kamsyen. Jingklei dan Riyad Syakmat yang Tribal Research Institute Architecture West Garo Hills Batandal Dep kali Jingklei kalong dari kawatnya on tang ya kejela mereka kan saya lam ini baru away live point persen di nasional strong kejela kita Islamlah bat yang di lengkap bat anggur joki Sorkar jela kelenjur ya kabila youth policy au nailur hajar hawe polisi kedai kalau satu panjirap yang sama bagaimana atulong ya dijinmu jogi bentuk akalian yang kami lakukan di dalam kami ya dijakai lakukan di bapakah dan bentiu ya disab lakukan jogi Kumta kejingkai ya KPI sama integrated sports complex Hatura Klaya Siapran kejingkai ya industri Jurong Field Ground HGN Complex Hapur Ground Shillong kasdang nok mentakasnen. Kasulkar kasdang nu ya program kentiu ya sama. Agak sipo aja nu sama kisah ikai. Hadisap kekam kentiu kisah bagidon. Kejela kabu Ahmad ya katong dan kentiu ya kasar kada. Kasulkar jela kalau kekam ya skim dan pensuk agak kekam. Jela kasih kiaru dan penbek dan bengi di jingnya bodon ada sampai kami di kampung boy dan sen kan itu ayo ka aji ro ya kejela ka dei ka weda kejela ka han sate lammi ni ka balale ha ka pensuk ya di mereka siwa ban kunkut
Sa sisin nga tanpa ke siumu ia oro kinong play ka pagkakya at kinong play bahmatu at kinong song relation ya ke dikitli ake dia pun persya ya pu COVID-19 bat hapten ka ilala kan tunkiu syukram jadi kampur noi na kanta ke jela akalum gusten na pasan peu jong ke jiyo cili ya ke jela na ai kuble sa sisin ya paro kinong yalang at itu kita lain tentang ake jiyo pun ya kahilki dahil naman ke jilan lagi jongki Pangilong ni pumangilong mata. Tugin kular, bantay yung pamigala, kapakwan, at kapakiw sa prang, nang ni syakmat, kublay, jayhin, mitila. श्रीमान आज का गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जन के लिए अनुमति प्रदान करें श्रीमान श्रीमान Induction of solar dryers and good packaging. Solar hybrid dehydrator, which is when it is for swimmer training, tracking herself from waist down. Watering number 6 is of the young Vietnamese with concrete and look-up in real-life design. The Gentlemen's Autonomous Council aims to protect the rich culture, tradition, customs, and heritage of the tribes of Sentinels and preserve the unity in diversity. Thank you to the Sentinels and Autonomous District Council Jowai. next to approaching the dais is the tableau presented by the Office of the District Child Protective Protection Officer. District. Thank you very much. The Office of the District Child Protection Officer, District Child Protection Unit, West Giant District. The next round in manual harbor and increase in productivity. That is a beautiful presentation by the Office of the District Agriculture Officer, West Sentinel, Jowai. Thank you. Presenting us this very short and sweet, meaningful message from the tablet itself, which gives a very good meaning to us all. Thank you so much for this presentation. And regular feeding is done. The fish production is expected to produce more. Thank you to the Office of the Superintendent of Fisheries, West Sentinel District. The Office of the District Handling Officer, West Sentinel, and Employment Development of the people in the state. Thank you so much for the Office of the District Handling Officer, West Sentinel District.
The next download is to be presented by the Office of the Joint Director of School Education and Literacy, West Bengal, Jowai. The theme is virtual learning of the students during COVID-19. Of School Education and Literacy, West Bengal, Jowai. Thank you. 11th presentation of the tableau by the various officers of the West Bengal district. Ini satu.